kliem pożittiv dwar ħidmet il-Gvern Malti biex jilħaq il-miri tal-Unjoni Ewropea brabta mal-enerġija rinnovabbli. Dan waqt konferenza dwar is-suġġett li matula għamel preżentazzjoni Bernd Kopker mid-Direttorat Ġenerali tal-Enerġija tal-Kummissjoni Ewropea. Now this event is about Malta's new National Renewable Action Plan, which exactly follows those objectives. After taking into account major changes and new insights into the situation in Malta, this plan provides certainty about the approach Malta has taken to achieve this target. Kien fl-aħħar ġimgħat li l-Gvern irreveda l-pjan ta' Malta dwar l-enerġija rinnovabbli, fejn l-enfasi issejja fuq ix-xemx u mhux wisq fuq ir-riħ. Kien innotat kif il-Gvern Malti ħadan l-istil proattiv anke jekk sallum ir-riżultati diġà huma pożittivi. Also for Malta, we can clearly state that Malta has made an impressive progress towards the renewable energy target, in particular if we take into account the geographic situation, the limited space for the production of renewables, and the low starting point. Waqt l-istess konferenza, il-Ministru Konrad Mizzi spjega li waqt il-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea se jkunu innegozjati l-miri għas-sena 2030. Fl-istess ħin ħabbar numru ta' skemi li se jkun qed jagħmel il-Gvern Malti, skemi li huma appoġġjati u apprezzati mill-Kummissjoni Ewropea. I can say that the Commission appreciates this approach and this effort, which is completely voluntary, because Malta is on track with regard to achievement of the target very much.